كان بين بو الزمان پروردهی او چاق پاشیده تشک نما اگر ماده 6 درجه یا کی که وقت همولاتی به همولاتی گردایی ترکیه به گردا ترکیه او ترکیه اوه Evet. çağı ev ne guartınsa havcadaki yani komisyon ava bu avkas dengeşi avkas deven ya cibinu falan bevan jibo ve eğer AKP ziberi hamu PKT komisyon parti dinajı gişke biyojineri eğer hatta sor ya MHP de komisyona da şuna ne eylin ve çağı da bir komisyona teşek dernek magamel hamu partiyan radı seri de AK Parti raya o helvasa Dem Parti zaten diyara de CHP raya وقت ام بین او دو ماده که MHP دوی ختم به سوره گر وای قبول نکن او هر دو ماده زبینه گوارتن که و چاقه بونا ملت کرد دستور بنگهی دستور ده بی قبول کرن ماده 6 بی گوارتن بونا ملت کرد دستور بنگهی ده بی قبول کرن ماده 42 بی گوارتن زمان کردی بو از زمان پروردهی و زمان فروی لأسبيش بپرسم لگوری و دینی کاشین گوهرین یا سایش دادید در روژا بیدن لعالیه کی دی پرزگریکا کرد دوی گوهرین دا جه بگیره یا جه دی قد بحثا پرزگریکا کرد جنه گرن دوان گوهرینان ده kanate me eve bitena me eve hem ek parti komusu kurdistan vurleydin nurun ev peyvajoya ke dest bekirine bênav û bênavarok ew li ser çareserkirina mesela Kurd nas kiriye. Di rojeva wan de ew tune ye. Rojeva hinek partî opsiyonda dermê de ew heye wek em bêjin di rojeva îtîfaqa Cumhur de ew tune ye. Di rojeva CHP da zî ew guhatina destûra bingehî tune ye. Çi heye? Encam dikin, armanc dikin ki encamê pirsgirêka Kurd ya 100 salî em bêjin ya 170 salî Mîr Bedurxan virda li holê rakin. Çi ne evna? Em bêjin di wexta Komara Tirkiye hat avakirin di vê rojê de hettanî Roboskî. Çi qas bûyer, çi qas komûzî çêbûne, çi qas weke bînin bûyerê diyar û nediyar payê meşhûr bêje çêbûne. Ewna wek qanûn hatine tayînkirina qaîmê li holê rakin. Em bên berdana Öcalan, berdana siyasî, kadroyê siyasî ya bana lolê rakin. Bire bana lolê rabin, bire rokê pêşta Öcalan berdin, rokê pêşta Sedîda Demirtaş hemû girtiyên siyasî berdin, bire siyaseta qawîm biqedînin, êk hatine tayîn kirin şinda bên ser wezîfa xwe ne wisa. O bire komisyoneke lêkolîn çêbe hetanî Roboskî vana diyar bike. Lê vana kişî gav abitin, mesela Kurd çareser dibe? Na. Ew encamê mesela Kurdin. Lê gerek wana bînincî rokê pêşta lê zûbêz va gavana bavijin lê ew gavana bên abitin ewna mesela Kurd çareser nakin. Herê zêde mesela Kurd daha bi vekilî derkeve holê ji bo wê bangê me komisyonê re me gele cerem meclis de zanî ziman me got dewleta Tirkiye hatiye vê merhelê. Ne dikane mesela Kurd bigire, ne dikane berde. Ne dikane çareser bike, ne dikane bişopîne. Xetimiye. Ev îrojî divên em dixwazin mesela Kurd çareser bikin, lê mesela Kurd navlê nakin, naverokayê diyar nekin. Xweyekî xetimiye car di nadiye pêşiya xwe, nabîniye, dorê li bizdiriye. Ew çareser ne, du ne çareser bu îroj ne çareseriye. Yani helbet siyaseta Kürt çava belli hember pa em bên İttifaka Evet. Cumhuriyan helbeta komisyonu. Yani gerek Kürt bir yek denk bejin hemû bi hev re bi yek bêjin ki ew mesela Kurde mesela Kurdistanê di rojeva Tirkiyeyê hebe. Bale. Di hezar û heştan da Serokê Mîtê Emre Taner raporek radesta hikûmet kiriye, devletê kiriye. Gotiye ki ew neşe düzel be avnî özgür elba. Di hezar û sêzdan da ca de demake pêvajo hebûya divê çaxê neşe düzel be avnî özgür elba reportajek pêk hanûdû doğru pirsike li avnî özgür el divê derhaqê pêvajî de aqlê devletê çi ye devleta Kur. Avnî özgür el divê ez serokê Mîtê re bi devletê re axivîn aqlê devletê vaye rapor radesta hikûmetkirine gotinek ki eger devleta Tirkiye heda se sala ده هزاران ده یا چروک ده امین یعنی حتی 1050
آنی مثلا کرد برای کاشتنه و دموکراتیک چاره سر بکه آنی پارچه بود مجلس دمانی زمان مگو ام وای نابجنه کی ده بجیه سروکی میتی راپور را دست وکریه مثلا او قصد گرینگه جبوه گرک کرد سیاست کرد یک دنگ یک الوست بانا حکومت بکه بانا اتفاق جمهور بکه بانا کمیسیون بکه بیجه که ناو لیکن ناوروکی دیار بکن یک دو به هفرا و کن بین باندورا که دموکراتیک بدن سر کمیسیون سر پارتی او پیواجه گرینگه ایروهاتی مرحله که گرینگ پیکی دیازی چک بردم او وک مناخزی گاوا بتن چک بردن جبو که او پیواجه والا در نکبه او پیواجه بگیجه انجام خوی که میوی بره هبونه ملیت کرد دستور بگهی نبی قبول کرن او جی گاوا که گرینگه گره هم یک دنگ یک الوستن بله gelek spas dikim birê Sinan Çîftûrek parlamenterê Dem Partiyê û Endamê Rêveberiya Partiya Komünîst a Kurdistanê gelek spas dikim. از سپاس که مالا Revçe. لز میدیا